gũcokereria ngatho cia mwanya nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ. Thirikari ya kaunti ya Nairobi nĩ yũrĩtie ĩgathĩke mawatho na mĩtaratara ya gũteithia kũgitĩra atumia a ndigwa amu nĩ amwe a andũ arĩa makoragwo matiganĩirio na njĩra nene matũũra-inĩ matiganĩte. Nĩ rĩtana rĩikĩtio hĩndĩ ya kĩgomano kĩa atumia a ndigwa matanyihĩire 500 kuma sub county 17 cia kaunti ya Nairobi kũrĩa magomanĩte na itanya rĩa gũthondeka ikundi cia gũteithĩrĩria na gũtetera ihoto ciao. Hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ atumia aya nĩ mahinyĩrĩirie bata wa thirikari ya kaunti ya Nairobi kũgathĩka mawatho ma kũgitĩra ihoto cia atumia a ndigwa. Amu kaingĩ rĩrĩa athuri makua, atumia nĩo makuaga mũrigo wothe wa family na makahinyĩrĩrĩka na njĩra nene. Nimepitia mengi sana. Mzee wangu alichomeka na moto ya Sinai na kutoka mwaka wa 2010 2011 hapo ndio walichomeka tarehe 12 mwezi wa 9. Sasa mimi nimeteseka sana na watoto wangu. Juu watoto waliwachwa wakiwa shule, nimeteseka mpaka wengine walikuwa waenda university, hawakuenda juu sikuwa na chochote ya kuwapea. Lakini sio mimi peke yake, tuko wengi sana wajane tuliachwa nyuma. Serikali ilituahidi lakini hatujawahi ona kitu chochote. Katika nchi yetu ya Kenya, litusemee wajane wale ambao wako na makesi katika koti, wajane wale wamenyang'anywa vitu. Tunakuwa pia tuko na wajane wale ambao tunataka pia mambo yetu yawekwe katika sheria, yaweze kupitishwa katika county government. Tukiona kama county government ya Siaya mwaka jana walipitisha sheria ya protection ya wamama wajane. Pia na sisi Nairobi County tunatarajia kufikia huo mwezi wa 6 tarehe 23 tukue tumesonga mbele katika mambo yale ambayo yanahusu sisi wamama wajane katika Nairobi County, where we want to bring all the widows on board, train them on how to run their groups, on how they empower themselves, and that is what we are doing right now. We've had several trainings, and today in this summit here we are talking about how the leaders can lead their small groups and how they can be able to stand and defend the people that they lead. How they can approach the leaders in this county and ask them to give them